Akeswani Imphal, Wahengbam Washington pau pajari, ahanbada maruiba pau. Manipura haukiba hing nongyai kauba numit mangani ki total shutdown haukre. Nongchup Banglada, Pradhan Mantri amasung BJP ki makok thongbalusing Narendra Modi na haujik Mikhal ki bhot khomli. Shri Modi na hairi, Nari Shakti Vantan Adhiniam pass tawbangam kidabagi maruiba maram amadi, sagai ki oiba rajniti dol singna, akiba pokpadagini amasung उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की नुमित निनी की श्रीलंका खोंगचत ngasi हौरे मणिपुरदा हौखिबा हिंग नोंगयाइदगी कौबा नुमित मंगानी की टोटल शटडाउन हौख्रे जेएसी तोरंगलाउबी अमसुंग सरकार अनी की मरक्ता अनीरक वारी सानखरबा मतुंगदा मियाम की अपुनबा मिफम अमना शटडाउन की खोंजंग चंगसिनबा वारेप लौखिबनी अखोई की बिष्णुपुर पाउमी हाई जिला अदुदसु शटडाउन मपुंग फान चथरी पाउदम अमा Bang taret ki nongjai sabukta tronglao bide leiba angang masa ani leikhidebaga iroina na semkhiba JC na ngasi nongjai dagi numit mangani sumna kaukhiba general strike asina ngasi Bisambur jila ki tongan ba mafam sing market office miam tin ba mafam lamsang chatpa gari na sing ba sing da yamna chauna akai ba pikhre amadi जिला असिदा लैबा मार्केट सिंग बाजार सिंग खुंताक लान सिखरे आकाशवाणी इम्फाल की पावगी दबक निथकोंगदगी आरके मणिपुर सना राज्य सिगी हौजिक वैबा तंगदु लैतादब फिबम असिगी यंगलगा तोंगान मफम सिंगदा सिक्योरिटी की अपुनबा कांगुना थिहुंबगी थबक लेप्टना चथरी मणिपुर पुलिस की पाउना हाई उखरुल जिला की टीएम कसोमदा ngarang thokiba thokdok aduga mari leinana security force na mafam aduda paksana thihumbagi thabak chathari mafam aduda makhata na hingsa gi thokdok sing thoktana ba ahianba security thamduna akanba cheksil thorang lokhali Imphal West की कवा सेम लेकाई की युमलक्ता टीआर गैस कापसिन बदगी चाही मरी सुद्रिबा ngang ama sokhanbagi damak sumoto case ama Manipur Commission for Protection of Child Rights na lokhatpaga loinana advisory ama thokre commission na thokpa cherol amada hai ganatantric oiba amadi hingsa yaudaba khongjang sing laksin naba honabada ahianba sakti sinaroi dabani maruoina residential area da force sijinabagi chang amasung chana kanglon singa kadabani miyam nasu pikliba angang sing khongjang sing da yauhal loi dabani loinana angang sing bu sokhanba amadi pungning wakhalda kaiba thokhan gadaba mafam sing da puthok loi dabani hai nasu commission na makhatari India Meteorological Department Imphal Center na hairi Rajya asigi jila kharada ngasi akhak arau yauna nong churaba yai Imphal East, Imphal West, Jiribam, Bishnupur, Thoubal amasung Kakching jila da ngasi akhak arau yauna nong chugani singgi jila sing Tamenglong, Senapati, Kangpokpi, Ukhrul, Tone amasung Kamjong dasu akhak arau yauna nong chugani hairi Nongsup Bangla Bidhan Sabha Mikhal gi mangoi nana Election Commission na Rajya digi anuba electoral roll puthokre anuba electoral roll aduda voter lak manga rom hapchile sarkar gi pauna hai form 6 ki khutangda application lak tare rom pikhalaki madu verification tawraba matungda hapchin bayaba mioi singi ming hapsile masiga loina na hojik Rajya dugi apunba voter masing koti taruk lak marphuni thoi lising yankhai ma thoi subna nipal oire masigi manungda nupana koti ahum lak nifumapal khara hena nupina koti ahum lak kunthra hundoi khara henba aduga voter listing ama sani yankai taret na third gender ni maragachida Rajya du damikhal gi vote komba gi thabak su kham tengna kankalakli Pradhan Mantri amasung BJP gi makok thongbalu singba Narendra Modi na ngasi Rajya du da mikhal gi vote komli dol gi pauna hai ngasi ayuk pung 12 adoida mahangna Barjora da pangthokpa miyam gi rally amada wangangki madugi tungda Purulia Jhargram amasung West Midnapur da pangthokpa miyam gi mitin da wangangani BJP gi National President Nitin Navin amasung dol gi makok thongbalu singba sing Kendra gi Mantri Singh JP Nada amadi Rajnath Singh su ngasi gi vote khomba du da yaugani amaromda Trinamool Congress ki makok amasung Mukhyamantri Mamata Banerjee su ngasi Tarakishore Kalna Manteshwar amasung Bardhaman Sauta Mikhal gi vote khomgani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi
Nari Shakti Bandhan Adhiniyam pass tauba ngamkhidabagi maroiba maram amadi sagai oiba rajniti dol singnaki ba pokpadagini Sangsad amasung Rajya Vidhan Sabhada nupi gi sit khaktuna thamnabagi bill adu birodhina sabhada pass tauba ngamhankidraba matungda ngarang numidang jati gi miyam da wangang bada Pradhan Mantri na hai asigumba nupi singda sakti pirabadi makhoina luchingba oiba ngamloi haina Sagai yoiba rajniti dol singasi pukning da fawi. Sri Modi na Congress amasung masiga sungsin ariba dol singbu makoina taukiba pap kidamak laibak asagi nupi singna dandi pirakhigani haina su phongdokhi. Pradhan Mantri na hai Nari Shakti Bandhan Adhiniyam pass tauna bagidamak sada humpu humdoigi bhot phangbang amkhidrabasu laibak asagi nupi singi sada samagi thaujaldi mahaki sarkar na phangli. Sri Modi na hai नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की नुमितनी की श्रीलंका खोंचत ngasi हौरे मसी भारत की उपराष्ट्रपति अमन इथत लाइबाक अदुदे चटपा इहान हानब खोंचतनी युमलोनब लाइबाक अनि की मरक्ता अवांगबा थाक्ता वारी वाताई सानबगी खोंथांग अमा ओइना मसी पाइखतपनी श्री राधाकृष्णन श्रीलंका की राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायके अमसुंग प्रधानमंत्री हरिनी हमारा सूर्या अमदी अतै लुचिंग कयागसु उनगनी महांगना भारतगी हौखिबा तमिल कांबुगी लुचिंग सिंग अमसुंग लाइबाक अदुगी नोंपोक थंगबा अमदी अवांग थंगबा लमदमदा लैबा अतै तमिल गी लुचिंग कयागसु वरी सानगनी लाकलिबा खरीफ लोकलोक की सेम साबा ओइना केंद्र की लौ सिंगु अमसुंग लौमी सिंगी याइफा थौरांग मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवांगबा थाकी मिफम अमा पांगथोक्तुना लौ सिंगु की लमदा हौजिक ओइरिबा फिबम मसिगी मतांगदा खनेख्रे मंत्री ना हाई लौमी सिंगी याइफनबा होनबा हाइबसिदा मांगजिल थाबा मिडियंग थमगदबनी सरकार नसु लम मसिदा कनबा मिडियंग चंगली लौमी सिंगी स्वार्थ यंगदुना मखोइगी दरकार लैबा थौरांग मपुंग फाना पाइखतनबसु लौ सिंगु की सेक्रेटरी अमदी अतै मरी लैनबा मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगदा महांगना खंगनखी Ngakshel Mantri Rajnath Singhna Nongchup Asia da hojik oirakliba phibam amadi laibak asina sem sariba singadu New Delhi da pangthokpa Mantri Kangbu amagi mifam da khanakre mifam aduda Mapal Thora Mantri Dr. S. Jaishankar Chemicals amasung Fertilizers Mantri J.P. Nada Petroleum amasung Natural Gas Mantri Hardeep Singh Puri Ports Shipping amasung Waterways Mantri Sarbanand Sonowal amadi atai makok thongba lusingba kaya saruk yakhi खा कोरिया की राष्ट्रपति ली जांगमू ngasi भारत लाकनी महागना फर्स्ट लेडी किम हे कुंग अमसुंग मंत्री सिंह मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंह अमदी ललोलिटी की लुचिंग सिंह यावबा अवांगबा थाकी मिहुत कांगबू अमा लुइनरकनी मसी महाकी अहानबा भारत खोंचतनी मपाल थौरम मंत्रालय ने हाई राष्ट्रपति की खोंचत अदुदा महागना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गा लाइबाक अनीना तोंगान तोंगान बलम सिंह टेंगबांग पीनाबा हेनगत हनबगी मतांगदा वारी सानगनी महापुई काय खुमनबो उत्पोइना प्रधानमंत्री न चाकले लमसु सिली श्री लीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंबा लुसिंबा कयागा सुकुनगनी छत्तीसगढ़ महासामुन पुलिसना आइन कायबोंगदा ड्रग अमदी निशागी पोलम सिंह ललोनबगी मायोक्ता कनबा थबक लौखली बासना एरियादा गाड़ी सिंह चेक तौबदा उड़ीसादगी उत्तर प्रदेश तमना पोरकपा गंजा किलोग्राम समापल तरानिसोई हेना फारे फारब पोलम सिंह अदु चौरांग लुपा कोटी मरी मखाइरोंगिनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबो पाउ अमुखना मणिपुर हौखिबा हिंग नोंयाइदगी कौबा नुमित मंगानी की टोटल शटडाउन हौख्रे नोंसु बांग्लादा प्रधानमंत्री अमसुंग बीजेपी की मकोक थोंबा लुसिंबा नरेंद्र मोदी ना हौजिक मिखल की भोट खोमली श्री मोदी ना हाइरी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास तौबा ngamkhidabagi maroiba maram amadi sagai gi oiba rajniti dol singna akiba pokpadagini amasung उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की नुमित निनी की श्रीलंका खोंचत ngasidagi haure paulo jare